sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, Naga City Mayor Nelson Ligacion, babublay sa isyu kan paglangkaw nin buwis. Panibagong oil price rollback nag-i-epekto na sa siyudad kang Naga. Dating barangay kapitan kang sarong barangay sa Tinambak Camarines Sur, Tinambangan Gadan, Kaibahan, Lugadan. Mga magiging miyembros kang 2024 City Youth Officials kang Naga, pinangaranan na. Diyos Marhaina Banggi, ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Naga City Mayor Nelson Ligacion, mabublay ang pagmati pag-abot sa isyu kan pagpapalangkaw nin buwis sa syudad ning Naga. Aramon taman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Sa 15 pahinang surat kang Naga City People's Council para kay Naga City Mayor Nelson Ligacion as in Vice Mayor Nene Diasis, nakasentro ini sa analysis of selected Naga City Development Indicators po 1992 hasta 2024, kasabay ng recommendation to improve implementation kang Naga City People's Budget Ordinance 2017. Sa Annex B, Naga City Expenditures, letter C, igwasubotin pangangaipo na i-review ang domestic tax as in non-tax revenues kang syudad. Para kay Naga City Mayor Nelson Ligacion, ang anuman na review sa domestic tax ang nangangahulugan na pagkakaigwan ng paglangkaw kang singil sa buwis kang syudad. Bagay na daay subot sinda pabor o rugna, tadaay pasang 2% nakakabawi sa COVID-19 ang mga negosyante sa syudad kang Naga. Daiman po categorical na nagsabi po ang NCPC, pero arog po kaya ito si magiging epekto. Ang sinasabi po ninda, hinahagad o kaya re-recommend sa lokal na gobyerno kan Naga ang pagkondusir nin inaapod na review of domestic tax. Pag sinabing domestic tax, ang gusto sabihin po kaya real property tax, business tax. Kaya lang, ang punto taman, iyon na kaya itong mga nakaaging panahon, basta't nag-review ka, perming increase yan. Hulit na may mga ibang isyong pinagtutukar sa surat na ipinadara kay Mayor Nelson Ligacion, pinapapreparar man subot ni Mayor ang mga department heads para sa saidang report sa aga. Siring man, si Management Committee, lalong-lalo na si mga concerned officials, pinasabihan ko na apwera sa mga naipreparar, kung naipreparar na mga kasimbagan, dapat yaon man po sila. Ang lakdang na ini kang Naga City People's Council nakabase man subod sa People's Budget Ordinance na pinapusog may pirang tauna ang nakakalihis. Para sa One Media TV4 Take Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sinda City Councilor Jose Perez asin City Councilor Attorney Salvador del Castillo ang nagpahayag tulos kang sa indang posisyon sa pinagtutulod na pagdagdag nin buwis sa syudad ning Naga. Para kay City Councilor Perez, daipasubot nakakabawi ang mga negosyante sa epekto kan COVID-19 pandemic. Sa lado man ni Councilor Del Castillo, pwede subuot magbaralyuhan in ibang lugar ang mga negosyante kan Naga kung magkakaigwan in paglangkaw nin buwis. Sa business sector baga, kung pwede, dahil magdagdag ng tax. Diyan sa proponer niya na magkaigwa ng adjustment sa tax. Selling ko, yung namin mo sponsang ko niyan, dahil mao yun. Pag nag-adjust kita ngunyan, hirak mang ganaga. Hirak mang ganaga. Tang Camarines Sur, basta dahil naghiro, warara yan mga negosyo mga sa Naga. Maparalyuhan yan. Dahil masalangkaw si buhay sa Naga. So, kaya po hilingon tayo yung bagay na yan, bako lang na mapalangkaw kita ng buwis. Hilingon ta si economic condition, si kapalibutan. Padago sa mga bareta, dapat tama sa timing ang pagproponer nin tax increase. Susug kay City Councilor Salvador del Castillo, Chairman kan Committee on Ways and Means, ngunya na nagrara niya ang eleksyon sarong political suicide subuot ang lakdang na itulod ang pagpalangkaw kan buwis na syertong dakul ang maapektaran. After election, yan ang pinakamaray na timing na magpasar kaning revenue ordinance dahil matapos man lang si paduang taon, pigpapakinabangan si sa imong inisyatibo.
Makukunso rin ma-eleksyon sa kakamapasar. That's political suicide. Sa iba pang bareta, kinumpirmar kan lokal na gobyerno Kanaga na yaon na sa Solid Waste Management Office ang bagong duwang garbage truck na pinagbakala kan syudad. Susug kay Mayor Nelson Legacion, makakatabang ini para sa marikas na paghakot kan mga basura. Sa masunod na mga aldaw, nakatalaan pang mag-abot ang kadagdagan na duwa pang garbage truck para sa SWMO. Naabala po kaya si procurement process po kayan. And para duman sa additional 2, igwa pang additional 2, pinapunanta na din po si procurement process. Kaya magiging 4 po ini na bago. Pero nainot na po si Dua. Sa iba pang bareta, nag-epekto tulos kan sa bagong pagkaaga ang panibagong presyo sa produktong petrolyo. Sa Petron Gas Station sa Panganiban Drive, Naga City, ang XCS Plus o premium na dating 63.31 pesos, ngunyan 62.70 pesos ang kada litro. Ang extra 62.30 pesos kada litro, ngunyan 61.70 pesos kada litro. Asin ang Diesel Max, 57.45 ang kada litro, ngunyan 56.25 pesos ang kada litro. Alagad ang pagbawas kan presyo sa produktong petrolyo ang dainaman subuot pinag-iintindi kaniyaon sa sektor kan transportasyon. Sa pagbabalik kang news break, dating barangay kapitan sa Tinambak, Camarines Sur, tinambangan kan suudma, gadan, kaibanan na babae, lugadan. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga, news break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future.
NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, saru-sarong binasa ni Naga City SK Federation President as in ex-official member Jeffson Felix ang 48 jóvenes sa siyudad ni Naga na iyuan mabilog kan 2024 City Youth officials. Kasumpay kaini nakatalaan na maghampang sa oral interview ang nasabing mga City Youth officials para determinaran kung si isay sa saindaan magiging City Youth Mayor, City Youth Vice Mayor, City Youth Councilors as in mga department head. Congratulations once again to our City Youth officials 2024 to our top 48 qualifiers. And we begin with Adan Sofia Hana of Barangay Liboton, Alano Mark Gensis Carillo of Barangay San Felipe, Aliniante Ivy Llewellyn Viñas of Barangay San Felipe, Andaluz Mary Rose Neo of Barangay Pacol, Antonio Nehemiah Enrico Rabano of Barangay Tinaga. Isusunod po digdi ang pagkakaigwa ng oral interview. No? Kung saan po, iisihon ta ang interest kan sa tuya pong top 48. Tangadig pong magiyahan ang Exicom sa pagpili kung isay po ang magiging top 14 man na ma-comprise, and of course si top notcher will be the City Youth Mayor, si ikaduwang mag-top will be the City Youth Vice Mayor, and si dosing magiging mga konsehal, City Youth Councilors. And the remainder of the number
will be the department heads and chiefs of offices as listed in the Naga City Youth Code. Sa satuyang police report, gadan ang dating barangay kapitan kan barangay Mananaw, Tinambak, Camarines Sur na pinagbistong si Ray Allen Brugada, residente kang Zone 4, barangay San Jose, Bumbon, Camarines Sur, matapos ining tambangan kan suudma mientras nalunad kan sarong kotse, kaibaan ang pamayo kan Public Safety Office kan Tinambak, Camarines Sur na pinagbisto na si Mary Jane Mayhay, residente kan Calabanga, Camarines Sur. Nasa parte subuot kang Zone 7, Barangay Bagakay, Tinambak, Camarines Sur ang mga biktima kan pauranan ning bala kan mga suspek. Tulos man binawian ning buhay ang biktima huli kan dakul na bala na sinalukan sa iyang lawas. Mantang pinagbubulungon niyan sa ospital ang kaibanan kaining babae. Dating miyembro kan Philippine Army ang nagada na dating barangay kapitan. Padagos pa ang pag-imbestigar kan Tinambak PNP sa nasabing insidente. Sa iba pang police report, nasa Bicol Medical Center ngunyan ang biktimang si Felix Eligoyo, residente kan San Roque, Bumbon, Camarines Sur, matapos na magsapo nin lugad sa iyang luong, kan siya tagaon kan sospek na si Vicente na subuot may diferensya sa pag-iisip mientras na siya yaon sa gilid kan tinampo. Marahay sa natamarikas man na dara sa ospital ang biktima, as inaaresto man ang sospek, nangunyan nasa kustudiya kan Bumbon Municipal Police Station. Sa iba pang police report, kasong homicide ang inaatubakan suspek na si alias Kevin, residente kan Zone 4, Barangay Malawag, Nabua, Camarines Sur, na inaresto kan mga otoridad sa paagi kan warrant of arrest na may piyansang 120,000 pesos para sa temporaryong pagkaluwas kaini sa karsel. Ang suspek ang naaresto sa Barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur, pasado alas 8 nin aga kan sudma. Asin yan ang mga bidang baretang napkalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.